Mi smo HS Automation International u Shenzhenu u Kini. 15 godina iskustva u industrijskoj automatizaciji. Ovo je naš stroj za pretvorbu ladica i kolutova. Koristi se za ladicu za namotavanje ili kolut za ladicu. Funkcija koju ostvaruje jedan stroj. Pogodno za čips i male komponente. Nudimo prilagođeno rješenje. Pozdravljamo vaš upit. HS Automatizacija, učinite boljim rad i život. Hvala na gledanju.